من بۆ ئەمە بەستا میوانێکم لە شاری دهۆکەوە هەیە بەڵام لە ئەمڕۆ لە هەڵەبجەیە سەیدا بەخێر بێ زۆر خۆشحاڵین کاک سەلاح لەگەڵمانی پێم بڵێ لە دهۆکەوە کار و چالاکیەکانی ڕێکخراوی قوتابیان لە چ ئاستێکایە و چۆنە بسم الله ناوی خدای مازن و دلوان ئەڤروکە خۆشحاڵی و ئەلجێر دروشمێ پێشەنگی کاریدا و ڕسایەنەتی پەروەردەیەدا ڕێکخراوە قوتابیان کوردستانی کنگرê xwe şeşemê girêda û her wesa ev çendîn nîbûna ve kongre jî wê çendê raderbirîne ev nîbûnê neku berdewam li ser şêwazekê klasîkî em wek navenda dihûkê Rêkxirava Qutabiyên Kurdistanê Ewrîka bejdar bûn kongreyê da spasiya Xwedê dikin ku mavê rabirdûyê da me çendehan çalakî hebûne parêzgeha dihûkê çalakî cûracûr me hebûne çêdibîtin wî astî nebîtin beramber navendeka Hewlêrê yan jiya Silêmaniyê Helepçe lê eldîv şiyanê xwe me ta niha şiyaya çendehan cûrê çalakiya encam bideyn û înşallah yanî melbere plan me heye û me bername hene roj bi rojê evan kar û çalakiyê xwe beref pêşveçûnê û beref تاوەکو ئێستاکە کە بەشێکی کەمی هەرچەندە کۆنگرەکە بەڕێوە چووە بەڵام کۆنگرەکەتان پێ چۆن بووە تا نها وەکو نیڤێڕوو چەند تەوەرەکێک کۆنگرەی دەرباز بووینە ئەو ژی هەلبژاردنە سکرتێری سکرتاریەتە ڕێکخراوە قوتابیین کوردستانê heta niha şêwazekê û keşûhewayekê gelekê birayînî yê aram yê ciwan ev rêve çûye û endam kongre jî ev bûye cihê dilxweşiya hemî endamên kongreyê باشە پێم بڵێ لە دەڤەرەکەیەوە بێگومان دەڤەرێکی دیاریکراوە تۆزە لەوەیە کارکردن تێیدا قورستر بێ ئێوە چۆن خۆتان گونجاندووە و ئەندامانتان زیاتر بە چکار و چاڵاکێکەوە خەری کرد ڕاستی نها بەرنامەمە ئەم کارە سەر هەندێک دکەین لایەنێ پەروەردەیەدا بەڵێ ئەتلایەنێ پەروەردەیەدا ئەم کار بکەین سەر هەندێک کار و ئیشتمە بۆ قوتابیên herêmê etniha damet bînin kertê perwerdeyê kertekê heriftiye kertekê wêran e gel vê teknolojiyayê eger beramberî van dewletê tenê ku niha da herêma Kurdistanê layەnê perwerdeyê da kertekê wêran heye rastî jî em kar ser vê çendê bikein çendeha çalakiyek cûracûr buwarê perwerdeyê da encam bideyn bû pêşxistin û rawşenbîrkirina qutabiyan bû pêşxistin û rawşenbîrkirina evî cîlê nû ku beref astekê rawşenbîr beref astekê baştir bibin anehiya Xwedê û çendehan çalakiyê dî melberin parêzgeha dihûkê çalakiyek cûracûr ku em bişên giringiyeka zêdetir قطب تایبەتی قوتابیان بدەن بۆ نمونە ئەو قوتابی geleka arîşeyên nihada yên qismên daxilî hene gelekan arîşeyên darayî hene eldîv gorey şiyanê xwe me bername heye me plan heye gelvan qutabiyan bazina navenda parêzgeha dihûkê kar bikin û înşallah beref pêşveçûneka baştir biçin باشە ناوی کۆنگرەکەتان لێ ناوە کۆنگرەی نوێبوونەوە یان نوێگەری بەتان هەوێت لە دهۆک جگە لەم پرۆژێک کە باسێکە کە پرۆژەیەکی جار گرینگە بەشە ناو خۆی دابین کەم بۆ خوێندکاران دەتانەوێت پرۆژەیەکی تر بخەنە بواری جێبەجێکردنەوە وەکوش بەری نەها من ئۆماژە پێدای و چەندەهان جوورێت چاڵاکیە هەنە بۆ نمونە نەهاژی پارێزگەها دووکێ مە چاڵاکیە کەیەک و بارا پەتر سوپاس بۆ خودێش قوتابیە بەشدار بووینە پرۆژەیە پێشەوە هەفسەنگیت گەل دەستگەهێ نووری حیکمە لێ وەکو ڕێکخراوە قوتابیان ژی ڕۆلێکی سەرەکی تێدا هەبوویە نەهادا نزیکی 800 قوتابیان بەشدار بووینە و ئەم گرنگی بەرژبەرکردنا قورئان و حەدیثê din ev jî wekû hemahengiyek etgel evê rêkxirawê etgel navenda dihûkê ya rêkxirawa qutabiyan ku em bişên zêdetir hemahengiyê etnavbera evê rêkxirawê û kar û çalakiyên xwe da bikin û bişên astekê baştir pêşkêş bikin بۆ qutabiyên xwe el navenda dihûkê înşaallah teala باشە مەبەستمە بپرسم ئێوە وەکو دەڤەری بادینان و ناوەندی دهۆک مەبەستانە لە کۆنگرەکەیە چ گۆڕانکاریەک بەسەر ئەم دەڤەرەیە بێنن
یعنی دەتانەوێ شتێک جێگیر بکەن پرۆستیژیش بەری نهادا کو ما چەندەهان پلان داناینە بەرنامەمە هەبوویە ئەدگەل سکرتاریەتە ڕێکخراوە قوتابیان کو ئەم بشین vê xola nû da ya piştî kongraya şeşê bi taybetî el devera dihûkê devera badînan me hemahengiyeka zêdetir hebitin ku beref nûybûnê beref astekê baştir û ewan jî sûz û peyman gel me dayne yani evê xola nû da girîngiyeka hera zêdetir parêzgeha dihûkê bête danê girîngiyeka hera zêdetir vê navenda parêzgeha dihûkê bête danê ku bişên rolekê baştir û bilindtir xizmeta qutabiyên xwe bikin xizmeta xelkê xwe bikin li parêzgeha dihûkê سەیرە ساح دەستێن گۆ خۆش بی gelek ئەم spas چاوەڕێش memnûne. وەێ باشنگە Ana hiya Xwedê inşallah Teala